أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله قائدا لنا وسائقا إلى رضوانك وإلى جنات النعيم. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. آية جدًا درس ما دفعله ريوتنا في yimɓe ɓe annabaɓe ɗo fuɗɗori yimɓe annabi ibrahim sanga hoɓɓe ɓen arno ka makko ɓe hewri laawol o welnaniɓe ko andira kon koɗo welnante ka ɓiɓɓe adama ɓen ko defangol mo ko ñamete kono tawi kamɓe ɓe ala haaji ɗum ko malayika ko landiɓe ko ɓe homɓe ɓe présenti e makko ɓe andinimo wonde ko ɓe imminaɓe ko ɓe nelaɓe ha e homɓe ha e yimɓe bomɓe yimɓe annabi Lut ɓe tawata bonki munkin ko kamɓe sinciki hadi goɗɗo waɗaali yeddiraali Allah ɗum ɗon yo gorko yahan gorko fi ittugol faale sonnaajo e mum
ɓe yeetimo kadi ko honɗum woni ɓe naɓude ko halkoygol ɓe fes. O wi ha kono noon no toon julɓe yimɓe luutuɓen tigi tigi yimɓe suudu makko ndun jiwɓe makko no toon ɗiɗo e makko ɓen ko ɓe julɓe. Ayaje to ɓe wi meɗen andi wonɓe toon ɓen ta ɗum maapine. Ayaje ɗen yewti wonde ɓen ɗon halkano haray e halkugol ɓen ɗon ɗum ko maande. Ayaje ɗen yewti hen fi annabi Musa alayhi salam wonde Allah imminnomo yo yahu o waajo fir'auna e yimɓe fir'auna ɓen. Kono fir'auna darode e doole mum ɗen hoolori militaire ɓe mum hoolori bataillon ji muɗum hoolori jawle mum e laamateri muɗum e jaggu mum sali few bal tuumirimo kanko Musa wonde ko mbileejo. Allah subhanahu wa ta'ala nangi fir'auna e koneli muɗum yooli ɓe fof maɓɓe accali hay gooto dandi Musa e yimɓe muɗum wi ɗum kadi ko maande goo. Aaje ɗen yewti hen fi annabi Hud sallallahu alayhi wa sallam oɗo kadi o waaji yimɓe makko ɓen ha o ronki ɓe sali tawi jaɓɓe ɓen ko seeɗa beni. Allah subhanahu wa ta'ala wurti hendu hulɓinindu ndu tawata ndu addata duule ndu addata toɓo ndu fuɗinta hunde ndu ala barki ndu ala nema fes ko ndu ari purement ko fi lettugol ɓe ko halki ɓe lanni fes ɓe wonti ko pullo Fuuta wiyata ko ka asfi ma kuulin ɓe wayi wasi tawi wa fakkere foññe ma fakkere maaro. Aaje ɗen yewti en e fi yimɓe annabi Salih sallallahu alayhi wa sallam ɓeɗo kadi annabi Salih ari waaji keɓe kono ɓe sali few ɓe wi he wona ɗum men tan inornoma gadi kunta fina marjuwa qabla hada atanhana an na'buda ma ya'budu aba'una wa innana la fi shakkin mimma taduna ilayhi murib. ɓen noon kadi ɓe waaja ha ɓe ronki. Allah subhanahu wa ta'ala yamiri yo Jibril ar haaca e maɓɓe ɓe heɓi riggango lette ɓe fof ɓe maayi kala yeddinoɓe Allah ɓe fof ɓe wawali wadde hay fus ɓe wawali dandugol hoore maɓɓe. Ahayje ɗen ko ɗo ɗe darnuno en jokkitiɗen ɗo wa qawma nuhin min qablu ay ahlakna qawma nuhin min qablu oɗo ko qira wa qawma nuhin min qablu no jangira wa qawmi nuhin min qablu sikki Hamza e Kisa e Abu Amr kamɓe ko noon ɓe jangiri wa qawmi nuhin ɗo haray wa fi ɓay ko wa fi to wa fi Musa wa fi Adin wa fi Thamuda ɗo fi on itta kono heddi himo gollude yani wa fi qawmi nuhin min qablu ɓe ƴettira noon kamɓe. Semi wa qawma nuhin en andi ɗo ko mansub honto nasibu on qawma ko mansub kala haraka haray no woodi ko waɗi sabu on haraka ɗon woni ɗon no woodi ɓe inna amilu nasbi ɓe wi woɓɓe inni ko ay ahlakna qawma nuhin min qablu min halki yimɓe nuhu ɓen kadi ko adi ɓeɗo fof taɓa ɓeɗo fof annabi nuh no attiɓe ɓay ɓelintaɓe ɗo ko Ibrahima woni arano on e maɓɓe kono ɓe Ibrahima kadi ko attimo ko annabi nuh bal yani min halkino yimɓe annabi nuh ɓen ko adi sabu honɗum min halkirnoɓe na toñugol ɓe innahum no kamɓe yimɓe annabi nuh ɓen innahum no kamɓe kanuɓe laatinoke qawman ko ɓe yimɓe fasiqina yaltuɓe ɗoftare fisq ko bonki ko yaltugol e ɗoftare ko feññingol ko moƴƴi suuɗa nder ton ko boni ɗe gandi
annabi nuhu waaji keɓe ko yonɗi duuɓi 950 kono ko Allah sifi kon wa kullama marra alayhi mala'un min qawmihi sakhiru minhu ɓe jalkita mo ɓe awmomo ndaari wonnoɗo e waajade hanki hande ko bahillojo tafa ɗo moƴƴina ɗo laana nu laana ko ka dana ndiyam moƴƴinte wona ka jorndi ɗo hay nokku inna safinata la tajri ala yabasin laana dogata ka jorndi appuyɗi kono Allah subhanahu wa taala ɓaawo muuyi o addi lette ɗen kadi o letti ɓe ɗo sa yi alquran no fillano en fii ɗi moftali feƴƴunoɗi kamɓe annaba maɓɓen ko hono ɗum ɓe wadduno ko fii en waaji to ko woni ƴoƴuɗo ko waajitiɗo ko yani e ɗima mum kon hara a caali ha yani e hoore muɗum ɗum ɗo fof no holli wonde Allah subhanahu wa taala ko jon doole Allah ko yottotoɗo Allahu on ko yottotoɗo de himo muñño noon ha sikka o wawanama ma sikka o yeggiti fima few ma sikka an himo yiɗuma ko ɗum si himo waɗanma newendeji ɗin hiɗa wadde bandiyagal kono mo tertima ɗon kono kon laaɗo maki kon inna allaha la yumhilu lilzalimi hatta ida akhadahu lam yuflituhu Allah no muññano toñowo on bonɗo Allah no accamo ɗon o tooña o wara o soka o raɗo o jatta o waɗa piiji ɗin fof ha o sikka lanni hatta ida akhadahu ha si Allah nangoyimo noon lam yuflituhu o fuutatako inna akhdahu alimun shadid nangande makko nden kanko Allah inde muusi inde satti kadi o wi ɗo wassamaa banaynaha asama on min mahimo bi aydin e hoore doole ay bil quwwa wal qudra e mbawdi e doole e hattangol ko wawɗo waɗi asama on ko mahaɗo mo mari bildi fi kala hewtaka toon taw yiyaka innama ƴawama dow ga ha hewtoyama ɓe fokkitoyi mirrih to ɓe yaali ɗo bildi tawi ɓe fi ɓe yaali holla wonde ala taw bildi ndi no gasa ko sengo dow to wontiri neɗɗo tawi koko yiiɗa kon tun e ko annduɗa kon tun ko ɗum ɗon tun woodi inde ko berɗum ɗo annduɗa min mahi asama on min mahirimo doole min mahirimo kattanɗe waawgol wa inna no menen la muusiuna ko min jogiiɓe kattanɗe ko min waawɓe muuse no firta yanñugol ko min yaajuɓe golle yaajuɓe dokkal yaajuɓe mbawdi almuusi no firta kadi alɗuɗo wa ala almuusi qadaruhu yaajiraɗo yo okku waɗu dépense ɓeygure mum nden embere makko nden naam ko ɗum waɗi waɗoɓe tafsir ɓen hiɓe naɓiri ɗo nokkeeli ɗin ɗiɗi noon sinnama alwusu hada gayatu wus'i ko ɗo taaga on hatti ɗon alwusu koye mana taaga ana wassa'tuhu aw wassa'tu lahu min mi yaajinanimo mi waɗanimo buy kadi no fira ko ɗum waɗi alqawlu ljami'u huwa ma qalahu lkalbi al aghniya'u alqadirun ko men alɗuɓe ko men jondole haalaji ɗin fof ko yewta toon kon ko ɗo woni e yaade Allah subhanahu wa ta'ala o wi o sifi hoore makko o wi ko men yaajuɓe ko men yaññoɓe men yaññana e woɓɓe arsikaji ɗin men tagi men yaajini meɗen jogii doole kadi pellet tagugol ɗi asama uji fof taga ɗe leyɗe taga naange taga lewru e koode taga yimɓe e jinna e malaika e ko taga ko fof ɗum ko doole noon
kadi ko yaajugol yanñugol ɗi fof no toon o wi meɗen yaaji meɗen alɗi meɗen alɗina kadi wal arda leydi ndin farashnaha min weƴƴitindi fa ni'ma al mahiduna emba moƴƴi weƴƴitoɓe daɗɗoɓe al mahad ko préparugol ko daɗɗugol ko heɓilgol ko ɗannugol emba ɗum moƴƴi ni'ma rajulu zeydun emba zeydu ko gorko kelɗuɗo ni'ma wa bi'sa konnguri ɗiɗi jannguɓe nahoɓe no anndi kon ɗum ɓe nahwiyankoɓe wooli ɗum fi'lu ko ɗi fi'il ka wonaɗi fi'il honto fa'ilu majjum wonirta mana mum leydi ndin ɗo no wayi was tawi ko weƴƴitandi fii kala ko ɓuri sellude kon leydi ndin ko ndi mulluɗu ndi wona sathu ni wano ngal tabal ɗo ni kono ɓayi ndi yaaji ha sengo ka wonɗa o e weeɗi ɗum koko weƴƴita ko fonta kono tun sa ƴawoyi noon ha dow yiya noon tawa jaka no tulɓiɗi jaka no mulliɗi ko Allah subhanahu wa ta'ala fonti waɗi ndi leydi waɗiri ndi ni o waɗi leydi ndin ka wuuren o waɗi ga sabuji gurdan ɗin ndiyan e hendu e leydi ndiwol ngol ndi deeƴi ndi ala e dimbade wal arda madadnaha wa algayna fiha rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subula o waɗi kala tawata neɗɗo no hato jine mum fi yo wuuru ɓayi neɗɗo na ka woni wo ka woni o wawata wuurude no woodi ko tawata si ɗum ɗon ala ɗon kanko wata wuurugol ɗon o waɗi nguleni ndin e jangol ngol tawi no nanodiri neɗɗo no wasi portude ɗum ɗo ko e moƴƴere makko ko e nema makko ɗum no hana anditede o anditane ɗum o jarne ko waɗi o tawi sikku ɗum ko ni tun woniri wano dahariyuna en woni e wiide noon dahariyuna wiɓe no ɗum garɗan gurdan ɗi piiji ko ni tum maƴi malti waɗani hoore mum ahlu sudfa nanon waɗire hoore muɗum wa min kulli shay'in kala hunde halaqna men tagi zawjayni noneji ɗiɗi la'allakum no gasa onon tadhakkaruna on anditay piiji ɗin fof ko noneji ɗiɗi woni alleylu wannahar alchamsu walqamar alashi والإبكار الذكر والأنثى الأسود والأبيض الظلمة والنور الصحة المرض الغنى الفقر العزة الذلة الأرض السماء الدنيا الآخرة الجنة النار فوق زوجان لنتايدو هاكا رونكودا كون بينو مري بينو ديمودو وكذلك في الألوان وفي الأصوات وفي كل شيء konon piiji ɗin fof sa ndaari siko ko ñaamete no toon ko weli no toon ko metti no toon ko haaɗi no toon ko lewñi kahitooji no toon ko urki no toon ko sewi piiji ɗin fof mo waɗi nooneji jaala al ashya mutanawwi'a fanawwa'aha hada yadullu ala itqanihi wa ala qudratihi wa ala iradatihi ɗum holla wonde Allah ko jon doole ko ñeeñuɗo ko muuyowo o tawa ko ɗum ɗo welatama o waɗira noon o wi piiji ɗi fof min waɗi noneji ɗiɗi fiyo on waajitor ɗum ndaaron piiji ɗin e beñuriji mum wonde tawa koye ɗum ɗo wonda tawa won tawa no wuli ha feƴƴiti nde wotere tun ɓuuɓa kadi tawa nde no henti no jalbi ko ñalorma yiltoyo niɓɓita hari ko cellal nun nde wotere inde kaari wawata mo waali hande o yehi ka laɓtani he kaari miɗo yaha ndaaroyam o ndikki o yahi hande golle koni ɗi piiji ko sansodirta ko no foti e wajade goɗɗo o anda dawamul haali min al muhal hunde wonugol ko kayre tun si wona laamu Allah ngu gasta si a woni galo habbo basal
sa woni baso tanƴino ngalu si a laamike habbo follagol si a woni hoyɗo tanƴino a wonoyay tedduɗo ñande goo ko wano noon ɗum waajitagol ngol annda ɗum ɗo o étape mo wonɗa ɗo en lowre ka wonɗa ɗo ɗum ɗo koko wayloyto wontoya kadi goɗɗum goo préparnoɗa goɗɗum ɗum waɗata ha tawa a bewata fi a heeɓi doole a heeɓi laamu a heeɓi cellal a heeɓi ngalu a bewirta ɗum biseɗa habbi joni changement ara joni kono kadi si tawi a heeɓi sattedeji e tampireji ɗum a taƴatako ɗa andi moƴƴere Allah nden ara joni changement ara joni fa firru dogo yawon honto ila Allah yahe ka Allah inni no min lakum wonande on minhu e ɗum ɗo doggol yaha ka Allah nadirun komi wajotoɗo on jertino on mubinum ɓanguɗo doggugol yaha ka Allah ko ɓeyni doggugol bakkatuji ɗin yaha e ɗoftare Allah wo ɓeyni doggugol iwa Makka doga yaha Madina wo ɓeyni doggugol ka Allah yeddeteɗo yaha ka Allah reweteɗo wo ɓeyni doggugol kala ko wona Allah yara ka Allah no ɗuuɗi manaji ɗin fof ko gotum ɓe mana doge yahon ka Allah ko rewgol mo tañƴinoramo hulamo jortomo wulla e makko du'oramo laɓɓinamo woɗɗito ko haɗi kon e ko tikkintamo kon fof ɗum dogugol koye ka Allah ay Allah alaawi ke moosi kaka makko yaaɗa ala ka wawɗa dogude suuɗoɗa ka Allah anda fiima e ka o wawatama wadde ko o muuyi o ɗum noon tafirru minhu ilayhi a dogaymo yaha ka makko sabu no kala ka yaaɗa ɗon kadi ko kanko jeeyi wala tajalu tan waɗude ma allahi wondude Allah ilahan Allah jo akhara goɗɗo goo ta on waɗi ɗum dey ko rentingol tahdir wa nahy wa zajr ta on waɗude Allah dey Allah jo goo Allahu on ko goto pet la ilaha illa hu reweteɗo ala sowona kanko innino min lakum wonande on onon yimɓe am ɓen minhu e ɗum ɗo waɗudugol Allah e goɗɗum Allah jogo nadirun komi jertinowo komi rentinowo komi hulɓinowo mubinum ɓanguɗo kadi mi suuɗata on few ɗum ɗon wattake tan waɗ ɗum de doge yahon ka Allah ko ɗum daɗoto wotan wattudu e Allah jogo few sa waɗi Allah ɓe ɗiɗo kunto sokun kun tampinte wallahi kunto soku kun sonjete ko waɗi kunɗo kañum no haton jini hande ko ɗum ɗa addu ɗum ɗo yahuɗa wanni sa accal ɗum sa waɗi ɗum hiɗa holi to hiɗa maapi si a wattidi Allah e goɗɗum Allah subahana taala ko heewi kon o akkidete ɗum tampinte ɗum soñjete moƴƴi sa waɗi Allah gooto pet ka hulgol ka jortorgol ka du'agol ka ɗaɓɓirgol ka yiɗugol o yonete ko lutti kon o wi kadhalika ko wano ni ma ata alladina arali e ɓe min qablihim attinoɓe ɓe ɗo yimɓe ma min rasulin nelaɗo illa qalu sinaɓe inna sahirun ko mbilejo aw majnun ma ɓe inna ko feetuɗo hada tasliyatu linnabi sallllahu alaihi wa sallam wa tam'anatun bi annahu laysa awwala man kudhiba min arrusuli ليس أول من قيل فيه إنه ساهر إنه مجنون إنه كذاب إنه مسحور إنه رندو ودو آية كو والتنقل نلادو فندو إتنقل مم أند إما باري si andi tana na antun tana on woni hoore muɗum foy gitantuma seeɗa no jeeya e ko tiiɗinde tana e hoore neɗɗo a yeƴƴitagol kala ka yeƴƴiteɗa tawa ko antu a aanirgol ko aduna on fof ko aanira fewndo ɗon sifa woɓɓe goo ko aaniri tawa aduna on kan yawtino ɗum a wiyata a min kadi dow na min tum
Allah subhanahu wa ta'ala andi o wi awa ayino ɓeeɗo wiruma ni ko am mbileejo ɓe wi woɓɓe wi ko a feetuɗo wona an fuɗɗi ɗum ɓe attinoɓe ma kadi nulaaɓe kamɓe kadi yimmaɓɓe ko ɗum wiwno wayne awa gasi jaka ɓay ko laawol koko woowa probléme ala ɗen andi se ndaari ka suratu hud e ka suratu araf no Allah subhanahu wa ta'ala lintiri noon annaba ɓen ɓaawo ɓe ari tun ko yimɓe maɓɓe ɓen ko jaabotoɓe kon ɓeynayi ko feetuɗo ma ko o majjuɗo inna lanaraka fi dalalin mubin inna lanaraka fi safahatin ko a jofojo ko a komojo ko a feetuɗo a anda ko wonɗa guerde Allah subhanahu wa ta'ala andi ɗum ala sallllahu alayhi wa sallam wonde na kanko fuɗɗa wiyede ɗum yo muñño atawasaw bihi ene ɓe wasiyodir ɗum yani kabiran an kabirin aw laahigan an sabiqin a sikkay alkufru falidalika yuqalu alkufru milla wahida keferagal ko diina wota ko guutu ko attinoɓe ɓen wownuno kon e ko ɓe wanno kon sakkitiɓe kadi ko ɗum watta a sikkay ɓe wasiyodir ɗum a sikkay ɓe ronidiri ko ɗum waɗi ma ashbaha al yawma bil bariha hanke hande no nandi a yahay nokkeli goo wowla sunna ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗuno ma ko o yamiri yo waɗe si a waɗi ɗum ɗon ɓe inna awa ɓiɗɗo kaari o mi anda so feetali o addani men dina hesa o addani men ɗum gasata ɗo menen siko menen fewjata ɗo o anday o yaltay ɗo o yaltida e ɗum ɗo sifa ko ɓe wiwno nelaɗo kon net sifa ko ɓe wiwno ibrahima kon sifa ko ɓe wino nuhu kon sifa ko tawasaw bi a sikka ɓe wasiyodir ɗum waɗi tabi'a neɗɗo on no nandi tabi'a neɗɗo on jikkuji ɗin faaleji ɗin tawa no nandi ha si na Allah faabi neɗɗo si goonga kan iwranimo ka joltiri ka o ɓuri yaworde karango jaɓirta ko si Allah faabike mo tun ɗon noon ko ɗum ɓuri heewde goonga kan iwranay on tigi ka o sikka few ko jarrabu e morde Allah subhanahu wa ta'ala andi yimɓe makko ɓeyno si tawi Allah nelayno goɗɗo goo ko hay o nela ɓe worɓe ɗiɗo kelɗuɓe gorko on Taif e gorko on Makka ɗo Abu Jahal ara ko ɓeɗo fodduno e nelede si tawi ayi ahum yaqsimuna rahmata rabbik ko kamɓe sendata amma ko noon kadi heɓen no on ɓiɗɗo kaari la ilaha illallah aduna gueri goɗɗum o gari ɗo womo wajade men ɓiɗɗo kaari on si jangi o wona e gando awa ɓiɗɗo kaari on kadi si jangali on kadi heddoto wonde majjuɗo wigol menen ko mawɓe amen waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo ko mawɓe amen gerayno ɗum ɗo ko ɓen naaduno ɗo yimɓe l'islam ko ɓen wanno ɗum ɗo ha ndiyan lanɗam yimɓe jarama ɓe golli kono tilka ummatum kadi halat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu yamalun ko golle maɓɓe noon an kadi honɗum waɗɗa ɓornagol doloki soriraɓe muɗum haɓita ko gin gusata heɓa teddungal e hoore muɗum ko jasere noon an kadi woodi ko honɗum waɗɗa an donc ɗum ɓeeɗo atawasaw bihi ene ɓe wasiyodir ɗum ɓe halduɓe fotti ɗum ɓe jonnodir bal no woodi ɓe yidano e maɓɓe hum kamɓe qawmum ko ɓe yimɓe tahuna bewɓe no gasimul mushtarak on ko ɗum lien wonɗo hakkude maɓɓe on ko bewre ɓeyato ko wowlino ɗum ko sabu bewgol towni to inna ɓeenulaaɓe menen heeɓe meɗen anndi ɓe o ko ɗo o jibina hakkude men menen ko menen neyi o ko ɗum woni gasamul mushtarak on hakkude maɓɓe ko ɗum waɗi gila iblisa towniti mawninkinni
ɗum sali o jaɓɓugol ko Allah yamirima kon sujjangol adama ko noon jokkodiri fayda so ndaari saliɓe gonga ɓen fuu ko ɓe sallude gonga ko townitare mawnen kinare sikkugol ɓuri mum ala Allah dandu en ɗum fatawalla anhu huccuto e ɓe tertoɓe accuɓe ɗo an ko fawima ko waajagol ɓe ko rentingol ko rerɗingol e ko moƴƴi kon fama anta a wonaɗi dey an muhammadu bi malumin ko a ŋiñaɗo ko a felaɗo ko ko wonɗa e wowlude an a felaka ka hombo ka Allah naka ɓeɗo de ɓeɗo yimɓe ma yedduɓe ɓeɗo no felma ɓe ina addani men ko goɗɗo o addanali yimɓe mum ataytana bima lam yati bihi ahadun ala qawmihi ana addani men ɗo hunde a sincani men ɗo hunde hay goto menen men nanali ɗum ha hande argol ɗo inna menen anta tusafiu ahlamana wa tasubbu alihatana wa tufarrigu jam'ana an hiɗa wiya ɗo ɓe men hoolornoɓe yawe ɓen ko jofoɓe ɓe anda ko ɓe rewayno ko nagonga hiɗa fenna ɗi allahji amen komin teddino kon fof a liɓi ka leydi a ari a addani men ko hay goto addanali yimɓe muɗum taw an ka ɓeeɗo himo ŋiña kono ka Allah subhanahu wa taala e ka gonɗinɓe ɓen fama anta bi malumi yani ma jita bi shay'in tulamu alayhi a addali hunde tawa hiɗa fenire nden hunde ko mo addi ko boni mo sinci ko boni on no fota e felede an kadi daari ko waɗɗa daari ko gerɗa daari ko adduɗa ɗo daari ko wowluɗa nani ko wowlata kono an Muhammad tertoɓe mi mana tertoɓe on ɗo wona accutugol ɓe ara wajaki ɓe dey kono fi lettugol ɓe tahawjiran ɓe lette wa dhakkir andintin waajo fa inna dhikra tabiti wonde waaju ngun tanfa'ul mu'minina ɗum no nafa julɓe ɓen gomɗiɓe ɓen sabu ko ɓe naftorta waaju ma ala rasuli illa albalagu wa innama alayka albalagu wa alayna alhisab an ko fawma ko yottingol ɗum ɗo ko nelaɗo fewtina no tuggi e makko no taggi e kala karamakojo kala yottinowo kala noddanowo Allah an noddirtun yimɓe ɓen yottinira no wondiri e teddungal no famorta anda loyru ndun na an jogi loyru ndun ko Allah jogi pewal ngal na an jogi o wi waajo wañugol nafa gomɗinɓe ɓen ɓe naftoray wama halaqtu ljinna wal insa illa liyabudun o wi mi tagirali jinnaji ɗin e yimɓe ɓen sina fi yoɓe rewam fusira illa li yuwahidun sina fi yoɓe waɗan gooto ɗo ahlu ta'wil waɗoɓe ta'wil ɓen hiɓe wowli ɗo haalaji buyi si tawi ɓe waɗi fardu si tawi joni Allah subhanahu wa taala ko tagiri jinnaji ɗin e yimɓe ɓen ko fii yoɓe rewmo tawi joni feetuɗo e payku e ɓeɗo est ce que ɓeɗo no yamira rewgol Allah hal khitabu yatawajjahu ilayhim ko ɗum ɓe naɓi ɓe artira ɓe inni ko am lakinnahu mahsus ɓe wi ɗo ko na yimɓe e jinna fuu tagira fi rewgol Allah ko tagira fi rewgol Allah ko ɓe tawata ɓeɗo jaɓi ɓe rewde Allah julɓe ɓen kono ɗin ta'wilji ɗon fof jaɓaka naam Allah subhanahu wa taala ko tagiri yimɓe ɓen e jinnaji ɗin fof ko fi rewgol mo sabu ɗum o tagiri ɓe ɗum ɗo ko machia shar'iyya ko ɗum woni ko Allah faala e men faale na doole mo yeddi yani Allah subhanahu wa taala no wawno wadde tawa fof rewayno Allah fof wonayno julɓe siko ɗum o falano ko ɗum kadi wonayno kono nano o faalira si tawi no joni
eni mo wawno joni tawa e nder ñallal suumaye ngal tawa hunduko kon jaɓata ñamude few tawa hay sa ƴetti ñamete a addi ka hunduko on sokoto wawno wadde ɗum ka wawi wadde tawa no ettoɗa fi yeddugol Allah taw a gaynata kono o falaka rewirede no nanon o yiɗiri ko ya andiyano hoore maɗa waɗa hara na ɓay feere Allah ko ɗum waɗi ko selli kon ɗo Allah subahana taala ko o tagiri yimɓe ɓen ko fiyoɓe rewmo e kadi ɓe foppi ɓe rewde mo no wotton dewal goo ko be on tigi waɗa ngal kono ngal ɗo ngal ala baraji Allah subahana wa taala no waɗi wonde neɗɗon ko be o foofa a yata e nanomi mi ronki foofu min ɓay Allah wayi on foofu kono mi ala foofudegol mi sali gasta Allah no waɗi on ti son tigi ñamete woni ka nder reedu seeɗa ko be yalta a yata ene non mi sali Allah mi sali mi yaltinta be yalta Allah no waɗi tagi neɗɗo wi ko ya ɗano yata ene non mi ala mi sali mi ɗantako mustahil ɗin ɗon nam ɗo ɗum ɗon ko dewal ko waɗi ko Allah tagiri ɓandu ko yondu lando yondu waɗu hindu wadde kono ngal ɗon dewal ngal ala baraji allahumma si wona hara on tigi anni ton annuye moƴƴo annuyeji moƴƴiɗin no sanza piiji ordinaire ji ɗin watta ɗi dewal ñamugol yara ɗano resa ɗum ko an jogi haaju e muɗum ko intérêt ma kono ɗum e ɗum si annike waɗugol ɗum fii heɓugol doole no rewra Allah on tigi annike joni yiidigo e sonnajo mum on yo mi yiide makko no gasa Allah okkora men ɗo ɓiɗɗo o wona hunjiɗo alqur'an wona heewuɗo nafa wona rewowo Allah a immike on annuye a yiidi e sonnajo ma o a heɓa e baraji yomi ɗano ɗo law fiyo mi immoyo jemma mi janga alqur'an ma mi juula ma mi toro Allah ngol ɗoygol ma ɗon ko dewal wahalumma jarra kono sina ɗum ka lasiri ɗin ko piiji naturel ko be waɗa yimɓe tawhiɗe ɓen kamɓe ko ɓenno liyabudun ay liyuwahhidun sabu no Allah subahana taala wona rewgol wo rewgol o faala no woodi dewal haysi a rewimo kono o ala haaje muɗum si tawi hiɗa rewde mo hiɗa rewde kadi goɗɗum goo ko wonɗamo rewde ɗum o ala haaje muɗum ko ɗum waɗi ko si a wotinɗinnimo a waɗimo kanko tum reweteɗo ko ngal ɗon dewal o jogi haaje mum ko ɗon so liwahiduni fiyo ɓe waɗa gooto tawa dewe ɗen fof ko min tum o wi ma uridu minhum min risqin mi muyani e maɓɓe ani jinnaji ɗin e yimɓe ɓen arsike na yoɓe arsikan na yoɓe ɓeydan na yoɓe gollanan few wama urida an yutimun mi muyali kadi yoɓe ñammina yutimu wala yutam kanko o ñamminay o ñammintake ko ɗum o wi to wa'mur ahlaka bisalati wastabir alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa waɗu dewal ngal waɗu julde nden yamira ɓeygure ma nden kadi yoɓe juulu muñjoɗa e nden julde bi mana kala dewal Allah o wi men landakima arsike fes hay arsike ma o nahnu narzuquka mene men arsikete to o wi wala taktulu awladakum khashyata imlaqi nahnu narzuquhum wa iyyakum taw warɓe momɓen fi kulol basal mene men arsikay ɓe men arsikay on kadi to wi wala taktulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum to o attori ɓiɓɓe ɓen o watti mawɓe ɓen to o attori mawɓe ɓen o watti ɓiɓɓe ɓen seede fof ko kanko jogii idan o tagirali en fi intérêt makko hay fus fi en waɗanmo goɗɗum ko tawata ɗum ɗo yiltantomo e nafoore hay fus ko tagiri en fakat ko fi en rewmo ko wonde nge wadde kon fof ko fi men enen minna wa ilayna nemaji e moƴƴereji ko woni ka adna e ka lahara kon fof
ko fi enen jiyaɓe Allah ɓen yimɓe e jinna kono kanko o mara toon hay fusi en woni ala atqa qalbi rajulin wahidin ma zadaka fi mulkihi shay'an si fopp hawti rewiri Allah wano nelaɗo sallah sallam rewirayno Allah noon no hulirno Allah noon hunde ko ɓeydata e Allah ala si ɗum kadi fopp hawti yeddiri Allah no iblisa yeddiri Allah noon fopp wi no min sali ɗum kadi ɓeydata laamu Allah ngon hay hunde o innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa waffikum iyaha faman wajada khayran falyahmadillah waman wajada gayra dhalika fala yalumanna illa nafsah o wi ɗi golleji moɗon ko fi mo on wanno ɗon min mi moɓan on tum mi comptabilise ni on mi marani on mi yoɓa on kadi mi ɓeydina mi wanno bonus mo tawi toon ko moƴƴi ko kanko wanno mo tawi ko boni taw felsina hoore makko de sabu no hay goto waɗa sina kanko inna allaha tabiti wonde Allah kañum huwa arrazzaqu ko kanko woni hewɗo arsukugol no jangira arraziqu dhul quwwati lmatin ko kanko woni jon doole tiiɗuɗe ɗen quwwa matana matin ete ko gootu hada lahu matanatun ɗum ɗo no jogii no tiiɗi no tekki no jogii doole kanko woni jon dooleje ɗen kadi ko waɗi ko doole ɗe tawata doole go ala dow mum doole ɗe foolatake imo okkori woɓɓe doole kono ɗen doole a tawa kadi o waɗa e woɓɓe goo kadi doole goo sengo de ɗen ɗon ma yawoya ha tawa ɗen doole ɗo ñande goo ɗe loyi tawa ɗe wawata gollude hande kadi kono kanko doole makko ɗen lannata ɗe foolatake few imo acca ɗon noon imo muñño fa inna lilladina zalamu tabiti no woodani ɓe tooñuɓe zulm ko woni tooñe ko waɗugol hunde kande foddaka e waɗede azulmu huwa wadu shey'i fi gayri mawdi'ihi allaiqi bihi waɗugol hunde kande fodda ɗum woni tooñe ko ɗum waɗi tooñe ɓurɗe wonde tooñe ɗen ko shirkidalngol Allah e goɗɗum ɓeeɗo tooñuɓe noon ani tooñe ko imma ko neɗɗo tooñata hoore mum neɗɗo tooñugol hoore mum so faggitike bakkatu o tooñi hoore makko ɓay ɗum ko e makko yilto kullu nafsin bima kasabati rahina kanko yoɓitiroyte e tooñe ko neɗɗo tooñata jeyɗo ɗum on tooñugol Allah nemina on tigi o jarna goɗɗum goo ko wona Allah yamira mo o rewa goɗɗum goo ko wona Allah ndo o tooñi Allah kono tooñe ɗen ko hoore makko yiltoto e ko neɗɗo tooñata neɗɗo ɗimmo mum kon ɗo ɗi tooñeji ɗo fof no mooɓodir nder ɗo ko neɗɗo tooñi hoore mum kon ko tooñi ɗimmo makko on ko tooñi jeyɗo makko on fuu ɓeeɗo no woodani ɓe dhanuban geɓal e lette mithla dhanubi ashabihim sifa wano geɓal ɗimmoɓe maɓɓe attinoɓe ɓen dhanub huwa nasib aslan dhanub ko addalwu alkabira andi o ya arnoɗo hibbi takkitika nder juulirde hibbiɗo ndiyam hibbeteɗan ka hurgoɗan saaba ɓen sonkanimo ndeɗo maki accen da'uhu tertemo ɗon ɓe tertimo o waɗi ɗon ha o gayni o anda neɗɗo mo anda si waɗi ko boni saabu angal andugol hara ñawdigu ngun ko andingol mo ɓaawo gaynel maki arigu alayhi dhanuban min ma'i addo e dhanub ɗum addo dhanub adde siyo ndiyan hibbon ɗon e dhanub sete e dhunub so waɗi mo damma ko bakkatu so waɗi mo fatha hare ko miran no firta nasib geɓal
joni noon ko sabu honɗum ɓe ƴetti noon yoni geɓal ɓe itti ɗum e siwo ko waɗi ɓe ƴoogayno law ɓe ƴoogayno ɓe waɗa siyohoy yani woni geɓe hande kadi ɓe inna laka dhanubu min hada ɗa jogii geɓal e ɗum ɗo ɓeeɗo tooñuɓe hiɓe jogii geɓal e lette ko ɓe tooñi kon wano attinoɓe ɗimmoɓe maɓɓe ɓen heɓirno geɓal e bakkatuji ko wanno ko wattanila ɓe inni dhanubu ashabihim intabihu uridu an ulfita an anzarakum ila assahib wondiɗɗo wigol kaari ko wondiɗɗo kaari ko ɗimmo kaari tindina wonde ɓe waɗi musamala ɓe wondi nokku nguutu sabu ɗo ko fanda ɗo ko bomɓe attinoɓe no gasa yimɓe annabi nuh yimɓe annabi salih yimɓe annabi lut kono ɓay tun ko ɓen ton wanno kon ko ɗum ɓeeɗo kadi waɗi awa geɓal ko ɓe heɓuno kon e lette joddi boneji ko ɓe wanno kon ɓeeɗo kadi ko ɗum habbiɓe fala yastajilun wota ɓe hawju ko ɗum waɗi jokkuɓe hunde wotere wo haysi ɓe wuurale zamanu goto ma ɓe wuurale leydi wowtiri ɓente humul ashab ko kamɓe woni wondiɓɓe ɓen ko ɓe guutu ko ɗum waɗi neɗɗo yo o ndaaru ko homɓe o nandintinnoto ko homɓe o ñembata ko homɓe o jokkata sifa golleji muɗum e jikkuji muɗum sabu no haray haysi ɓe wuuridani haray ko kamɓe on o yiɓeɗo yimɓe ma tooñuɓe tooñiri hoore mum shirkugol tooñiri hoore mum waɗugol bakkatuji jani salo tubude e majji hiɓe mari geɓal e lette wano attinoɓe ɓe ɓen kañum kadi waɗirno noon heeɓi geɓal e lette golle mum ɗen wota ɓe hawju fala estajil wota ɓe hawju de noon le ɓe heɓuno ɓay badri ɓe wiyayno faatina bima taiduna in kunta bina sadiqin ɓe nana heey mouhammad ko wonɗamen e kambande ko wiya men simin yeddi allah ɗum ɗo e ɗum ɗo waɗay men addi ɗum joni enen faala ɗum joni ay wota ɓe hawju ɓay badri nangodirama capanɗe jeɗɗo e hooreji sanadide maɓɓe on wara e nangaɓe ko ɗon fuɗɗi ɓen awa ko wiyayno kon fuɗɗike arde fa waylun lilladina kafaru lette sattuɗe wodaniɓe heferɓe ɓe yedduɓe ɓe saliɓe lette sattuɗe wodaniɓe wayl en jantinoke wonde woɓɓe inni ko koloyru yiite wonduka nder yiite hay yiite ngen no toro allah ta jillidir yiite wonge nder ɗon ngen e yiite luttuge ngen on andi hay ka adna ga guitel ɗi no ɓurdi degré guitel ɗi no ɓurdi wayl degré waylu on no ɓuri degré guitel luttuɗin fof woɓɓe inni ko lette sattuɗe lette ɓurɗe sattuɗe ɗen ko ɗe wiyete waylu ɗen ɗon ko homɓe jeyɗe lilladina kafaru ko hefer ɓen yedduɓe allah ɓen ko ɓe jeeyi ɗum ɗon min yawmihim alladi yuadun immorde e ñalande ɓe fotanande ɗum gasa naka adnaga ñalande ɓe fotanande ɗum ko ñaloma dargal sai ɓe immin tinna ɓe hasba tawi moƴƴi ala bonɗi ɗin ɓuuri ɓe bugoya ɗon ɗon ɓe taway ko wajitagol ɓay hino ko kañum ni en torki allah ta allah waɗo e ɓen en torki allah taw hara enen fodore men nden ko naadegol aljanna wiye khalidina fiha ko on luttoɓe ka aljanna toon yo allah waɗa en ɗum wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyhi al amin شكرا
Mm-hmm.